Nakon debakla u Francuskoj, Bozo je preuzeo kormilo naše reprezentacije i krenuo od nule. Lekcija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Znamo. Znate. Sudija je petorica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su žalosni. Nego... Znamo. Ma šta znate? Šta znate? Prošli put svoj petorici saučešće izjavio. Pitaš kad im je pogreb? Kakav crni pogreb? Kome ja pričam? Zidovima? Znači, prodor po lijevoj strani, faul, skači u šestesterac, skači! Hajde sad da vidimo, znači, Pele pravi prekršaj na tebi, Zeko. Ja mu budem rekao, čuj Pele, ako to još jednom uradiš, ja bom se izglamil na tebe. Izgalamil na njega, pa da, a ne odmah! Pa nisu ni sudije. A pa sad opet radi prekršaj Pele na tebi. Onda mu ja budem odbrusil, čuj Pele, ja te budem povukal za vestu, ako to ponoviš. Eto, mislim daj vas pogledaj, kako ste to loši na trening, šta ti imaš majicu Ekvadora? Nije ti ovo Eurovizija, ovo ti je Evropsko prvenstvo, ne možeš mi kao Australija doći pjevat. Ajmo sad, svi za mnom, 2 sata sad na trening, 2 sata! Tako, grč na licu, grč, ruka gore, ruka, zoli pomoć. Zeko, zoli pomoć, zna Bozo šta radi. Ajmo. Tako, ruka gore. Bravo, aj sad, pazi sad. Znači svi, napad. Idi, trči, padaj, pokošen. Bravo Zeko, ono je bilo jako dobro, samo znači pazi malo taj start s lijeve strane, da ideš, znači morate imati taj, kad idete u napad, taj žar u očima, kužiš, hurra! Znači ono, taj žar u očima i neprijatelj mora da se prepadne tog efekta, znači hurra! Dobro, ajde da probaš. Hurra! Aj sad, trči malo. Hurra! Bravo, aj sad ti. Hurra! Dobro. Aj sad nećemo sad svi. Aj sad idemo probati. Znači, sudija svira faul. Pa kako čovječe? Dobro. Sudija svira faul. Šta je? Dobro, nećemo sad. Sudija svira faul. Joj, dobro. Sudija svira faul. Kako tu se piše da ste ovdje, vojite ste ovdje? Kakav faul? Šta? Dobro, ovo je bravo, ovo je pozicija iz masovne. Znači ti govoriš šta faul, ti to plaćaš, ti mola, ajmo, da vidim. Kakav faul? Ti čuvaš korner sastavicu. Dobre. Znači imamo varijantu oduzimanja lopte protivničkom napadaču. Ajde, oduzmi loptu. Stani, kako na loptu, če na loptu? Mogu ja probati. Možeš, ajde. Dobro. To je bilo isuvišenje. Šta sad radiš? Ispala mu lopta. Tako, na njega. Bravo. Sad uzmeš loptu i vodiš loptu. I pucaš. Znači, imamo varijantu gdje mora biti prekršaj. Znači, ti zaletavaš, tu ti je prekršaj, tu ti se krši i let u 16-terac. Ajde. Šta, kako? Kako ne razumiješ, znači, tu prekršaj, tu padaš i let u 16-terac da bude 11-terac. Mogu ja pokazati? I tako, vidiš, pad, bravo. Vidiš kako to Zeko dobro radi, ajde. Pa kako to padaš u 16-terac da si pao, let u 16-terac. Ja ću reći kao, Reci ako vam se... ljudi hvala što ste gledali video. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkajte ga, šerajte ga i subscribeujte se na naš kanal za puno novih zabavnih videa. Aj to je to. Hvala ljudi kad ste pogledali ovaj video i ako vam se svidjelo, znate što treba. Like, share, subscribe.